Ninkutangira program y'obuhingi n'oburisa kandi omuhereza ndi Prevence Kampura. Erizoba turi omurwe miyaga omurishema kandi twatayira omwami Moses Bushweko bansigaraho natwija kuba ntuganira ahandeberera y'omwani. Omwani okuza kugwihamwe cy'orukwenda oshemekwa no gurebererota. Omwani okugira ngu gukuhereze enjuma ezirukwetengwa noshemekwa no gurebererota oshemekwa no guhereza birisachi kandi oshemekwa no guhinjererota kugira ngo omwana ogwe gwakuhereza buri kintu cyona ekirukwetenga okuzo mukatari. Omuhereza ndi Prevence Kampura. Tambura nanye om program eji twege hamwe ahakutwa kubasa kureberera omwani tokamanya niwe omuka yawe okabasa kwega kurabira aha program eji oyega okwa kwasa kureberera omwana gwawe otunga akasento yongera akasenta ko beno otunga. Omwami Moses nakwakira aha program y'obuhingi n'oburisa ramutse habariyo bakoreba. Yebare okunyakira amazina nkabutosha ndiyo mwami Bushweko bansigaraho Moses kandi omuhingi kandi orukwebembere bibina by'abahingi omurishemu so mbweno nashemera ko kuba nimwe ningira atono ndeba nkwise nekiti mwashanga natutukire nyindo so mwe barukwiza nanjye nabakira. Omwana ukuntu gwemerire gutanu gugenda guta nkabutosha abariyo mbatureba n'abaturikirize atiwe no rebo kiryo mu traditional culture yira hatebe twakibyeta mwani antuzete sente hata nani nyendo mbuzo te sente zemerire zite abo kuba hato buwire umuntu yine kiti cy'omwani mbweno wetakutagambaho kandi in fact mwizoro mbwire burungi kandi imwe abariyo mbatureba mututejamisho mutuhure mwege because hati ahansi yiguraha umbyanga byitwebi ukucarana munongo makagitu umuntu weno rukwenda kweyeho ubworo umuntu weno rukwenda kushomesa abana umuntu weno rukwenda kugira enzu nungi umuntu weno rukwenda kuryaje umuntu weno rukwenda kushweraje wene kugira omwani because omwani hati akatare kensi yona nakagwita gumbwinji kandi beyiro negera ki neza higuru so mbwenu imwe abariyo no batureba niyo wambuza hati nyomwani ngusinda nkagwempi kuba nugumpe chingwetaga nico rukurebera tinko bubutana ukagwempa habwa kasente byona abo kuba cyo nkagura umwe sente ikindi ugura umwumbazi ikindi ugura umwe kubareta mako nantagwine mwamutakwiza gushata abantu baza kundeba so mbwe no mwana ningwempi buri ngero yona katurebe ahakureberera omwani ntwenda kugamba ahakureberera omwani korugo obunatekateka kubyara ekiti cy'omwani okusya hakushoroma omwana gwanje ogwe nshemekwa ningubyaranta nshemekwa ningurebereranta kugira ngo ngwihemu kiriya cyenyene ece akatari kensi yona karukwitaga ya hati wambuze kibuzo kirungi kandi aho umwana nho kugwa yone cyo kurebera nozo umusero gw'omuntu omwoshoberwa urata kwiyamwe sente ekiri cyango watekateka kuhinga umwana ecyo shemekuta eniwa ecyo shemekuta mbitekateko byawe no kuronde mbubo nabamawe nabatata babishweko bakaba tugambire kigango kucuka so oyine kubanza kwetebekanisa ukaronda embubo eriyo yenyine then wahiza kumanyecho wahiza kumanya embubo hatunoza hariya hamusoro gwawe atejo ninkambo boshe inshemekwa ninchoka kandi njihangashi obo bwire twine ebitongore atunora twatune kitongore cya UCD konkata bakakizwaze ne cya Ministry of Agriculture mayifu hatumwe twine mayifu wene kwatagana nabo because abantu baba bine beds ningasi emsiriyembubo eri kubecukiri the moment we are yembubo kwe never nonji one esemekwe ine seed mbango 2 eshemekubita kwatwa gikofu todura 3 eshemekuba neyera ombwire bugufu bwene mbibo ejo no gihokwe then ko kuheza kujigera hata hamusoro gwawe oyine kuba no timbe china futi 2 ahari 2 ibiro ne manyiso bugazi na nahansi then waiza kutimbe cye china cyawe cyazaho hato inegaraka kukisangira aho ne manyisa itakeru kutukura no rutariyonga na nari kwiragure erimwe kirisa na ryo rutariyonga then hato gira amasha ningo burunguru ninge ibintu byone bizunzire hato bizwanze muri yo mwitakeru bonire irya romusoyo ateke kintu garuko kitabaka ekigenderwa no kugira ngo kutabe kina ntwenda kigaga in other words yari yamaniwe yiwatamu ejwangane nitaka then wa wari sarakatu wakatamu kashange emere era kakuze ready then ko kuheza kumarecho hateke kina tanagambira futi 2 traditional tebent tugera kurga kina kuzaha kindi zibe futi 10
konka tushangire yaba wastage hati kutugomere ntukopa baheru mostere nka Brazil hati hari cyo kweta Brazilian style bomba hingisha tu hari 10 Brazilian style neje yo kutera line aha no of course na mwana ninja guboreka hine yuguri eyingusimbire konkisha tuzitinde kukorisha tukitizo mu kindi hati ito ntukora 5 ahari 10 then ko kweza kumarebyo wabimara hati oreteriye mbibo ina nagambira kubanza akatikawo kareta ukato mukina waiza kato mukina ukashangira ayimino kagarra hitaka then ukahashedi ekigendererwa no kugira ngo ukahashedi katakaterwa bushana kakoma then ko kwezejo process hati nchibanchi mayisa ngwe kitu watch setting inaza wadizo musorgo no wagu setting hati cyasigara no kurebera katako ukamanyira embera ya heru na no kukarya konka wa system wao ntubantu habara abahinji wahiza kwikari ejo system 1 kugira ngo akatenga bakarakato tutukwetaga mwata nugureta obuzubu 2 oyine kureba ngo tukabura mizi hino bwo kubyara nk'umwani hatakizo mushana so njye mayisa ngo noza kugira irrigation no jaza watering can because aho ntukabura government in fact government ine kurga yahe kayamba abahinji bitu because hat irrigation system gunteriyo kandi twayiza kugira ito ntubatu ahiza konkito abo gukunda umwana no kurisaga mani minji uzahizuba utahamizi ugira watering can wataringa katika ukagira ki kakora hatko kuheza kukorebyo umwana gwawo gwaheza kusetinga gwaheza kukura gutakakire kuri yambuza kushoroma hataho umwani ukweza kukura nugwetaga ukuzarisibwa ubutubentu kinga futi kuma hari 10 tubentu kore cyo kweta pegging njumanyiso kwinaka akati kuzare byana atko beno yinika akati kazara nkibyana bina kabaka katano byita tubentu gira ngo usigeho nkabishatu ninga bibiri nyene be yakashatu konka hati umwana kugira ngo tutandikire kufunza distance hati ntugusonora umutwe ninza kubatwara yiguru na cyeco no mukireba hati no gusona umutwe guguma mu line guzare bitibire gumuzambe kugira ki bero kukura yeso hati twakinaka ati no reba winika futisha tu aharisha tu no ekitinkizo mu kindi ati rino kireba you get my point so hati no reba abo kuba mwinji ko gucwa mutwe hatari yagaraka guzara abona ba Brazilian kugira mutoka gwina exactly garaka guzara ebitaje bibiri hatoshanga buri kitikine shoots bibiri hatugumza mu gukora umurayini konka hariyo beno boyine chance ikuma hari kumo yeneke kitikibe kitakujwara mu kindi so hate kiresere twahindura method nejo kandi nabwe nekora because ahite bentu ta ebite bibiri hata nhaza hebite bishatu ine shot ko ati ine samare kuko bicwa omutwe njibanje mayisa ngo ine bite mukaga hato ryo no kireba so njimanyisa ngo wastage yitaka no wajitubi kandi the moment wagurebera ako umwana nekiti ngwende kugumana gukura ahabo kuba aho murayine no gukwatana konka harubazu na harubazu zaguma ziri 10 njimanyisa ngo space yo mushanda kugumana etero umwana gwawe neberu kandi ekiri cyangwa umwana gwagutazire kibunda kingi gwende kuguma gurukwera so hati abariyo mbatureba ataho ningira mwayetegerize kumuratwaza because ago namagezi agatari musente agarga itwenoreba nkati nyoto bakanyeta professor konka warani joborebi hati nimba ndi harurengo rwa professor konka mbwe nito na myaka yo mazoro umwana in experience exactly konka mbwe nito kufayo abo kwaruhanga kwamagezi nabana yitaga ngo ugabaganeho nabandi so mbwe ni wabariyo mbatureba ibindi yo nishobora namwiza ko byota buota iwe ihemwe cyawe niwe yetambiro rwo omboro then ukweza kushikaho hatu waguzarisa gwaiza kuzara of course rugumza mu gukura cyaje mayisa ngo gwahika stage yo kuza kuhereza ebizuba hata hecho yine kukora oyine gurisa namani because omwana hine stage yo sheme kuba no gutamwa amani mingi kugira ngo niwe guhereze kingi imbweno takagutamwa amani mingi guciryo mwitaka birebe wato mukina hariho kubanza nibimara nuzo yongera mukaki konka hariye yugwa shooting katandika kurabya hataho nho twendera nko muhingi ukarucurating hatobe no manya ngo umwana gwaza kutandika kutera mwe bijuma hato gurebera ne mayisaki oyine gwara oyine kutamushe trees oyine kwita mwe bikoko kandi oyine kongeramo ebirisa nangwa nyoni tinkukira kwinkareginga munonge ebibya ebitukugura ngafatara izanaki iwe ronda masha ronda uburunguru ronda ebinyansi
utemune miti niza kujibore ko kufe kuturashumeyo hati ibyo byona ko kubigita hati biyamba umwana gwawe kuhereza production yisho me kubano gira ki no yetaga then hataho gwayera gwahisa then naho hataho kukuzo mu cyakatare na quality hataho ntiye kuferaho umwana gwahiza kuhisa waba no shoroma wine kushoroma umwani oguhisize ono red cherry zonga enzo ezihisize kandi wahiza gushoroma otagurunda ira bakaba gurunda ngurake kuma konka ko gurunda kuzamwe uruhumbwe ofuicho ruhumbwe nikansa kukuzo mu katare kensi yona bagwanga nanakaho kariya kasimero kafa mbwenu shoromo guhisize umbwinji nkebiro bibiri ogwanike kandi ahantu bari ubwo mwana wahiza gwanika ahantu bari burizo gumeno gutahira kuranga tuwaguhipinga kazamwe ruhumbu kariya akahoho nikagomamo gwaheza koma kazabucwe kikumi na bushatu 12 bwamizi hati yo gutwara hacomo guse ogwo mwana kukuzo mu katare kensi yona baragumana babuze yigwarigire hato yo no kireba so atabahinji na nabashubuzaho no bakwitera quality no shanga umuntu ariyo naso mwana gurya bucweka bwa mizi 20 kandi yo imagine babitahamushana bisana kamino ata ahwaho ko gutahamushana akaho kariya mizi akahoka kagendero miza bwa evaporation hariya hato kibuta umukatare kensi yona bagambira ngo umwana gwa Uganda tugubonire konka turiyo tugeze kushomesa abahingi bitu nico tukuteramwe bibina hato mwana abantu bariyomba gu improving so mbwe naho ni impaburo muhingi ushoroma umwana guhisize gonka kandi utagwikiriza kumba ugwana kantundu bari utakagire kintu cyone cyo wagutaho ekero umusumero kitari umwana nkitara parafini ejembazi ya spona the moment ko gutaho umwana nke living organism hatugwe nugwa attracting kariya kahohoka ka parafini hatugucuzo munsi omukatara kensi yona ahura abantu mbajya kandi umwana gwa Uganda kamwatukuza parafini so umwana gwana ke gonka gugire stoha yagwe in fact ni mwabakazi toine kuzamuna naga mazita gukunukeza perfume the moment wazamwe that perfume ne been inherited by that seed then waheza gusoria orza cup test araba nakaga perfume no chora so ntwetago mwana gwita bwen hatchirinkanye shwe hatinyoni ngunda kurya nyama ya boyiro yambone ko mukazo wanje akagire kubyanko ataka byikiriza because unyutinka rwara guzubwa bwebyo hato mwana nkenda gume guryo mwana ogushorome ogwaneke ogusegonka kariya kahonka kushatora enyindo akakaho habashija kuba kwenda dera abantu mbababihango mwana mbakora mwamasasi ito ito mwana ndiyo mu export nintwara mwana za Germany za Belgium bari yabasigazi ekigendererwa cyango mwana no gunywa kandi no bagunywa bakufako akaho mbwena akakaho kakumtere nyindo mwana wo mwana gwabishwe kumwaza kureba n'abahingi bagenzi bitu hate sente ziza yinjo mu Uganda hate wakireba so mwana ntwenda ogureke hato shane nkukubishwe ko kunagambira hanyuma kugira ngo nani ndiye nyama n'indya boyu abo kanyo tinkwe nenyanya tinkwe nyoni nyende nyama kwereri y'inyama yembuzi nembuzi niyo ndiyo n'indya konka ko kutamuchimbo watamusana biha hato buta kurya nyama yembuzi none urye bintu bikubuzabuza atabashabo mwana nibenda umwana ubwo kandi twaheza gukora ibyo mwabariyo mbatureba numuza kurya sente in fact hato mwana kambahe cyama abanya-Uganda kurgegesha habishwe ko nakigambira kamera urukwenda kurgomboro urukwenda kwitambira atatarike kusimba mwana because umwani tugwakigaraka hansi yo mutwaro guriyo no guzo mitware 2-5 abo ko haturiyo ntamwe cyo kweta variation president ariyo nakitamwa mani noratu bintu exporting ejuma hato butwaza kushika ko exportinga oguhwire njibanje manyisa ngo hatimwe mbwe numwakurye sente mwabaruka amaboro so iwe indakataka ninkira ko bagambira kartusi mwene hatiri muhingira kikartusi no shanga umuntu ayita kartiro bubira bwa kartusi yorarebere mbagera bo mukanisa tishagumiza mona no ko kurebera umwana twatwahika hari yacarabyo shobora kutwakuna kubasa kurebera aho acarabyo gukarabyo aje gukampereza cyekijume kindu kwenda no twatwahika hapo acarabyo umwana gwaiza kurabya ntwetaga hari kitweta pollination mwene okugwemesa hati na mwene nka itwe organization yito y'abanyankore ko services tukakora research n'abakugu hati batuhereze bihumi umwana gwaheza kurabya hati pollination umwana gwagutemere
tukutamu butumbwe ururabyo ndugira ki ruragaruka so hati twaho tukiza tuyambera habahingi bingi twabahe mu byenzuki haze nzuki nbagira ngo nizongera 5% hakwera ko mwana wihira hamashane binyasi nebinde binanagambire nyuma so mbwenda hakirabyo no kumehinga shwangu waboyine mu nk'ibihumbi bya bitano byenzuki tuza kuzifana byo no mbere akwa nabyo birumu akwa nyenda abantu babirebe deneze nzuki nazo zikuyamba ahakirabyo eco kiryawe ikindi naba hari mukashed trees kugira ngo umushana gutakatero rabyo direct umushahanke mwe rukoma no process rabyo ndutwaro bwire nzuki gumana yitororamu mbwendo by the end of the day ushanga at least burkarabyo kone nzuki giremo sonje banje manyisa ngo umwana gwawe hataho no watch baram then aba science aho binemu science rumwaho nutrients byo kurya hine nabwo byo kurya bikwetaga ebikwiyamba kitobutare kura munonga orabyo abakwe kiti cyakiti gusi nanga cyankirakinga mu ene nutrient no shanga kitakukora icyo kwenda so nawo ni ngabyo kurya of course at no month na harmuza nkaza calcium mwene ibyo abakugwa mbakira kubamba mbabitwabora kurangwe kiti kine mwene kigusi akube cyo naco no kirebera ngo mbanda hati wozore ngo mukazi yabaye nenda kabura kuri baza kuzara nabo nazara kanda katakuruga kunka yabana yaje bintu bya ku balancinga diet nakuzare cyana cyarga mwara cyagira ki cyazumuka so na nekiti ataho stage ejo wine kurwana naco cyo kubanza gwagura bize gushemye kwa gwine mwamizi go kumara gushemye kuba gwine byo kurya bikumara gushemye kuba gwine enzoki nyingi ezaragwemese bene ibyo byona ko kweza kubigera hati nje wanje manyisa ngo rabyo rwaba protected karabyo kone ikagire karga mwakatumbwe ati twaheza kugwemesa akarga makatumbwe nagurinda gwayera omukwero go nho ninja ngashoromera guriyo guri kutukura gwonka omunyanaka nameka ngashwangu nagwanaka tanagurundana kugira ngo haze mu ruhumwe omwana ogu nugukira kuteganisa bwa burwireke by the way ekibuzo kikibonira abahinja bebirebi hati twine bintu byingi bitakushana ecyo kubanza twine ndwareje bakweta todura kofu wirti hatejo niye kugaza y'abahinji munonga akwayo ne ite kitone kifakirgaho complete konka hati government echo eriyo ne ekiterire henkora bareto mwana oguri resistant hata obuzubo butwine nempinda hinduka yobwiri itwe kunuya aho muri shema tukaba tumanya ngo mushana nugutera kwa mukaga okwa mushanzu no kwa munana konka hati turyo mu kwikumi okwa mwenda kuona tibintu terwa omushana hati noza kureba aha nko kwikumi nebiro ko kubanza kwa kabiri twaterwa omushana mbwene ibyo umwana ugo kureba go tukugenda munonga no mushana nugugenda munonga na namiza akubo mwani umunda henzuma hine kitweta outdan kuguterwa mushana yenzuma te kubura gumaho konka nehisa umunda hatarumu enzumetaro muco chisa in fact waza gusa no shanga mbwenu kirinko kuwa kuboyi no buruka bugesa buto ucubuhura bukatuba konka hatu gwo mwana aho no kufera dene kinde cyo kuganzya harimwe ebikoko byo gufumara konka hata haba science bakozere mbaze ryoganaka noza omo bagurkarcha bakuhereza imibazi uyizofuhire ebikoko bergamo den koko rwo muri yebye bizuba ko wamburize bizuba byona kambi gambere cyo atwine nebizuba by'abantu ito abantu twenga turye bizuba no shanga tukweyiba umwana no bugwanguza ko rwamwe sente no shanga umukaza arugwiba umwana arugwiba na niwe nkamamago rugwiba umukaza nagutwara umunyungu umugerekana arikuza hizba gurzayo umushija uguhisa arambaketa kachompare ni ugurzayo na umwana kibireba ahisa umukacwa maguru na wagurzayo so mbwenu na necho nechizo bucyangu kandi in fact aho na government yine kutahamo nico wabeno reberira twine kibaye mbeta cooperative bank ejo bank kirye abahinji bito bakabaza yo karebiya yesente zukuremera mu eje inani ngambe nyuma deno umuntu agumisariza no mwana ahafizi abakazi barya inyama mbwenu babura kwiba konka hatu bank government aho bank ayito mukagitwaka cooperative bank wochitina sa president cooperative bank nojo manya akori yo munyankore ke twiraherishaka ejo bakajiyaho so kuba kutugarura bank y'abahinji ere kutuyambira abahinji bitu mazimagara hanga umwana umukatare kensu yonda tukakompitinga naganda mahanga konka hataho ntugushisha tuguhisoko mwene ebefatu
nyoka nakariho barekana gira ngo uteke sente ahora mbwene ba MP tunku basa kukireba ngo ekintu cy'kuhereza emirimo mingi ekintu cy'kurete sente nyingi za $1 mu Uganda to mwana konka mu budget no shanga gutineho na vote. Can you imagine haza kunkura musibaha mukomeretayi nyoni nyenda turabembezi tubabembezi bo mugasho yari yangana bwira tunguke namwe memba parliament orarebe ejejeje uko kwegesuko muturwaneho agriculture mutemwe sente nyingi because Uganda ne backbone it is an agricultural country kandi agriculture nchwanchi masangu ne product. If it is a product nchwanchi masangu ne raw material twagere raw material ngukuna nagambe nguza kutandika ku exporting omwana gusi nchwanchi masangu twakorinda twaba industrialized through agriculture kunka abantu baryaho tubakubirebe aha ati twaragaho nkarebe ranto gwo musoro gwanje kurebeka ngo obwo burwiro butwagambaho tubwija mu musoro gwanje chumwe no kushomesubwa okushomesubwa ne kintu kikuru kandi nabwe ni kitara government hati nyondi ya person wa RCC washema central division kunka gombora yanje tinyine extension work taru hati no yebuza babahingisa bakazanka so government please aba bantu mukangira kikubataho o ebihingwa kaneberwa mwe sente nyingi tumtotora abantu kani hati nyoni exporting omwana wari umushoro gutwereza tushemeye ko batine bakozi umudatu value chain yitu yona hati no ramba tucitinga nchimasa ngo sente zitu inahande izikutora of which obuzatora iztarga nchimasa ngo izikurga hataza kufune kizo hato rero kireba so twine kugera abahingisa icyo ni cyumwe government ine kurga kutera henshaho ebyo ni bibiri na nito twenka abaryo coffee industry tushemeye gukunda manyo umwana tinkarenzi izoba ntatahirimo kushanga ndiyo ninkwata kwate bitinki ninga kugunywa by the way hati nyoma na wanshara ninjeshaga mayanje yona nishara no mwana akwati inkwamya dembe ndiyo mukaruko bwame ubeno hora abantu bagera ngo biso iwoze ngo mutano mbahinga mu mwana nabwo ahabishane byaje nkanga nacandika gromo coffee export because nyone manye kiro kumanyisa bwene itwa abahingi tuyanka twayiza gukunda tukagira abahingi government katuhereza banka yito ituriye mwe sente atogo mwana gwine gumaguboni atuihiroho kugira ngo tugunde ninga government etwere hata government ekizire kutwera nyowe ningurebe ranto butatungo bwo burwire kugira ngo nshohoze ekintu kiri mu mugasho government yaza kunyambesha ngenya nahinashikire hate kiri cyangu kandi aho horobi ebyo bintu nisiba nimbigambira abantu konka tubakahura hate kimwe cyango no kugira ngo kuwe washarura umwana okiya $8,000,000 because tina hande yiwanuza kuzi akwatora umukozi wa government toro driver to kuvuga nyonyi konkiwo kahinga umwana gwo ya $8,000,000 bwende ko ya $8,000,000 ukazirya zona atugwe nogera ngo akubaho guta iyo wenka ko ya $8,000,000 hato yine oyine kusavinga inokazi ukazugwaka deri nukazigaramo hata aho nkiza kuyamba government kusangisereza konka to buzo butwine esente naziya zono azitahandi dembe ninsheka egisizo ne hwire gwazire BMPR hariho mushija akakore kintu kiyamwe nkasheka ngakireba akatambi customer kiti cyo mwana akabanywe cupa dere ndizwa gisuka kiti cyo mwana anywe ndizo ndizwa gisuka kiti cyo mwana ataha akakore kigwira umwana tukunywa marwa umwana hine bikuriya kunogera ngo ziriye ziyaguzere mukureti yabya kusuka kiti cyo mwana kareta rore yamasha kunogera ngo ziyaguzere kureti yabya kareta mwe ebinyansi yayara hataho hine kiyabe ayine kubakozere so mbwe n'abantu twine korebyo kori hemwe sente uzigaremo kandi o making sure ngo wareba omwani as a business wareba farming as a business nguko wakuboye neduka hate kikubita abantu aho ntubakufera we nareba omwana gwita omwana no this is your business nguko kuri umuntu nayongera capital business yeka ekakanya nguko kureba umuntu nakoresa business ye yamwe amagoba akakanyisa hati nitwa abahinjo yine kukorecho you should oshemeye kureba ogwo mwani nka business kandi wagureba nka business njimanje manyisa buri kintu cyone cyukwetaga ngiza kuzamo then ukwereze cyo rukwetaga turi kwendera program no butumwa cyo bwo kwereza ogwe agumira nakureba aha TV ahandebera yo mwani hato ubutumwa bunkwereza imwe mwe n'abariyo no batureba ninga bariyo no bandeba nabeshengereza umwani guza kurete sente zitakaba bisubwe n'ikigamba tumukucumanya buri muntu wenda wagira umwani agurebereje utakagiremu azemu kandi orazemu atazamwa rukuzana azemu akigenderire nkuko nagamba ngo farming let us make farming as a business icyo nkiza kuretera abantu twena abenyuma imwe abangi imwe
twarugumura konkimwe kumuraze kuzana na nenkumi 2 zinkura mbabaho mbururu ibyo nebyabusha muze kwinga umwana mugurebere obibera mbwiyo noshanga umuntu ayina kabira hafi ayino butebira akafamu ubufamu mbwite musimba imyane because akafamu kente imwe nke ya kintu no meki yabe narya kintu handi ente yimwe akagirya amasha hati mwe nimwe mwenda kuba bararya amasho muntu azantagambe cyungu yatuzuma ngani yo nimba habura murga hakafamu kente imwe murga hakabira ibi byona mbisimba umwana mwaiza kukorecho muza kugire sente numugira abakwe banyu barungi numuryaje numuraro mu mazu gabonire nababegomba abantu nababaronda baharabanye nabagambe imbaga ibyo byona kubikorwa ihangana gendo misho yebare munonga kutayisa umusarwa wago mwana mwebare kandi nabasima abo kuba tumanyisa ngwaga magezi na nenye gisena gishamu neza kubagano abantu binji derinsi niboje gamwe tubyo twendebyo omwahinye merire namwe yatugambira omwana gwa Brazilian style okwari kugubyara kuruga hachitukuza hachindi aha yatugambira ngo 45 kandi kuruga aha kiteki kuza hachindi aha bucika ni 40 komiso nabyara 5 ahari 10 ejo niyo Brazilian style okwashazere mu kujibyara okutana ho nabandi abari kubyara 3 ahari 10 bushweko yatushoborera ngo wabano yenda kutunga ekintu echo echango wanonda kutunga chango omwani wanonda kutunga sente omwani wanonda kutunga omwani ogubonire kandi ogwinenje manunji kandi ogwina kaho karunji byona neberga omundebera okuwarebera omwana gwawe nico kinte cyo rihemo yebare iwe ogumene nanye aha program obuhinje no burisa kanyesije nkwine kinte cyo wayegama omuhereza ndi Privence Kampura aha kamera nabanyinaho asafuturi yahebwa rara kurunji